vrlo drago šta je napravio, što mi je rodica Bajdovo je napravila. To najbitnije još pogotovo kad je to obitelj uspjela malo... Je, ima ja zubar u Parizu, pričali smo baš o tome malo prije, o tom temu. Ima ja zubara u Parizu, ali koja je razlika? Razlika nema vremena tamo radim, dođem ovdje pa sam s djecom, a druga je stvar da zubari tamo nemaju vremena. Ovdje, šta je ovdje razlika između? Ovdje intenzivno je za raditi zube, sve to, a se uzme vrijeme. Ako ti treba pacijentu u 2 sata ćeš biti tu po 2 sata. U Parizu nemaš šta 2 sata i napravio puno lošiji posao. Iako je moj zubarni prijatelj veliki je esteta i sve, ali on nema vremena 2 sata za mene. I on će to brzo napraviti sve to i ne ispadne to na kraju. Ja to vidim to je velika razlika prema Parizu, koji je moj grad i sam rođen i živim, i ovdje